Novi Sad, kakvog smo znali i kakvog smo voleli, ubrzano nestaje pod vlašću Srpske napredne stranke. A to je zato jer se vlast prilagodila planovima investitora i sprovodi totalni urbicid ovog grada. Novi Sad je u proteklih par decenija zbog velike gradnje i promene urbanističkih planova izgubio čak 5 parkova. Jedan od poslednjih vidova urbanističkog nasilja nad građanima Novog Sada je odluka gradskih vlasti da uprkos protestima i zahtevima stanovnika Telepa da na ovom delu grada dobiju makar jedan park, gradske vlasti su odlučile da ovde na ovom prostoru izgradi kompleks grada od 12 spratova. Parkove nemamo, ali zato imamo ovakve karikature od parkova u ovakvom jednom bloku zgrada. Za izgradnju ovog parka na novom naselju čekalo se 6 godina od momenta kada je najavljen, a koštao je više od pola milijarde dinara. Umesto 635 novih stabala imamo ove igračke od drveća i gomilu betona. A evo ga i čuveni stambeni kompleks Kraljev park, koji je nikao na mestu nekadašnjeg zaštićenih zakonom starih trščara. Na ovom malom prostoru izgrađeno je 500 stanova za oko 1000 stanovnika, što je u redu veličine jednog naselja kao što je Sirig. Najavljivan kao zelena oaza, u stvari to je gomila betona sa jedno 3-4 drveta. Ironija je da je Evropski šumarski institut nedavno Novom Sadu dodelio titulu Evropski grad šuma. Prema poslednjem istraživanju urbanizma od pre 2 godine, Novi Sad ima svega 12% zelenih površina. Treba da znamo da je evropski standard minimum 20% zelenih površina za jedan grad, dok Beč ima 53% zelenih površina. Srpski pokret Dveri se već godinama zalaže za planski razvoj grada, za zdraviji i humaniji život u njemu. A to se ne može desiti bez zaustavljanja urbanističkog nasilja nad građanima Novog Sada koje vrši vlast investitori. Kao prvi korak potreban nam je katastar zelenila, kao i novi pravi parkovi umesto maketa. Za sada, nažalost, imamo samo katastar betona.